Sibira kuri Julian wanje bari kutwega itahano aha TV West ni kwakira kandi kwakiza rukundo mpango omwabazi gweri izoba je bare milimetero imwe nimwe iwasibamu ntwenda kusima kana no kwebaza izoba na 8 byo kwezi kwa kana umwaka 2026 mutabaruce Pasika kandi n'ibindi bigendo misho bimwe mukora imirimo y'umwasiba ni mukora etari emwe nemwe. We want to thank you so very much. Abortaro kwisendo gendo misho omwihanga area Israel kurumba yuye kwatanisani hangari ya America barukurumba hangari ya Iran kiziro kucateganisa ebyentasiya omenye tari yemwe nemwe. Ihangari ya Iran na controllinga umwanya guri kumyaka Strait of Hormuz aho amajusta agaruka kubuceka 20 arigana gakoze bwensi yona garukuraba abwenshongejo Iran kasharamu yagira ngo tine emereze kutwara amajuta ezikuza kwanza ikirizwa okuraba omumwanyugu kandi abwenshongejo turebere amahanga gatarigamwe nagamwe economy sales zo mwezi jiro kuzateganisibwa. The good news is turebere bashankaba yemerezamu there's been a ceasefire, a deal yo kwemereza mu kurwana konkani nke bitakashoborukire abo kuba awunaza kugira hambeho naheruka aba American bagambe iki n'aba Iran bagambe iki we supposed to have peace talks ngacho kuganira kugeza kuri to businje omucange eco ukoreka kamwe mbaje zibiri zombi zikirizana rero zamara kukirizana abantu bakaremwa gumane bateganisibwa hano mu ihangari ya Uganda emihendo y'amajuta waza kwetegezaho twenonywe amajuta you will notice a significant increase we takabiri amani munonga konka yagenze ne yongera kirugira ko banonywe amajuta gawe konka hamwe waza no ushanga ya 15 na 5 ahandi 15 na 3 kurujira aho kubanonywera n'amajuta agoro kubanonywa ekinte cyo gushuru kubaho government ne channeling it wakana nabwo kuchikubaho umuntu wabutosha narabanisibwa mu ata rero kandi nabwo ikindi tumanyangwe nyuma hwaho government illustrate turkweta tax proposals ningashi okore kutekateka okuongera kuyihemushomba nya Uganda kandi kimwe mbintu ebi government iri kutekateka kuongera hakashoro ni enshonga y'amajuta aho kutekateka kuongeraho shiringi bibiri za Uganda mbwenu umubazi gweri izo enshonga yitizoba neja kone tamburaho twenda kureba twetegereze umunya Uganda umuriye byona yo watu wazota okoreka business ya gomeruguru okoreka ngo byentase byawe tibyateganisibwa nko byateganisibwe okakora ki kandi government yakakubange leta umunyo buri nkogwe umunyo wanje n'umuntu wamarakire karingwa mu biti y'ubushobozi n'umuntu wamarakire karingwa mu political space kesi imba hantebe yo mnyishengero tiyarabamu but he still a Ugandan kandi naba na contributing significantly to the development of our country umpereka kumureba akabana shirra karuru bwanyuma wao hija haba mu buntu ntutina kumureba nabani mureba TV ni muhuru makuru kuna mara na mureba hati nagaraka na mara wa mweta right muhumza utabana umugike no mamba jirango oburamu bwe bugaga so bwe n'ubundi kwaba nico watamburira mweco ngweta mutabana umugike right muhumza sibirote nsibire gisebo ramusya bakutureba abarutureba ni baramusya kandi rizo batinshemeriwe habo kuba na rugomuraharo kuziga nyina wa munywano wanje Kimudi ni one of the commanders bit wa foot soldiers umwembara romu kandi kindi umucyara wa mufumbiro waiswa yafa ni manyango ni mwahinda abantu bafirwa abantu babo kunga bwene buri yomwe na shashiro kumkwata munonga mbone ni spokesperson wanje awukitini samufumbiro waiswa ariyo muchome umucyara we abirarwire kansa konka yabura kireberera ntucimanya kansa te kukira konka kubo n'umuntu akuri hihi nicikwanguhira ubundi kutunga ubureberezi kuza marwaro agaruka masa kuyamba barwire bakansa bakamuroho bwire bakireho n'utura bintu mangute kukira mbona tushaba government eyambe mufumbiro ashabere beire miliyoni mingi bari kujimwima ni intero muranga hari government muyambe emukirize mu temporary release kumara nkesande emwe ninge sande ibiri biru ni kirizibwa agenda siko mucyara we amushenekereza bina abana bato munonga tibine kireberebwa mwene bashaba ngo yes politics zirimo umuntu nakoresho bi konkana biru nayo ubwo constitution kandi umuntu yafego mucyara we
mazima nanisha ba government ikitere mutoci mwana wanje nakushebererwa kandi ngenda kumanyisa munyowe ndi mushubuzi hada ndi mushubuzi wa bintu binji nishubure sente nishubura kumbucha kandi ngenda factory irikora pevazi na mbere ezibari kweta concrete materials kukureba nka blocks zikomeka ibikondo bya sinjenje by'umushenyi na nekugote na n'ibindi bintu twatubiye narikora no ryaho so umuramo wa leta ni murunji kandi gungwataho in all spheres of life nazaro kumbucha itoba kumbucha bariko kumbucha member parliament wa akazo parliament yaturanye begarijo ukamuhura konka mazima gargo gari nitwesa amajuta munonga mwenu akon twatu ka factory mune ne motoka nkamushaje umunana mwendi kumwe nke ya Buganda kumbucha ine nke motoka nkamagana 2 buri zone zitambura so shukari tukoza HP tukoza ebyone biritwa amajuta so amajuta bagakwataho ni bantu kwataho abari kutureba n'amazima hariho urutaro rwa Iran na Amerika na Israel konga mukimanyi ngo bintu bigumirene bitemba nubakubata biruho urutaro personally mbe ni tekateka mbe ni nkimanya ngunuza ebintu biza kutemba nubwo urutaro rwa Amerika rubero rutakuza kubaho eshonganemo tukagire sente nyingi zazo mu saturation zitari backed by any economic activity tuneke bari kweta fiduciary issue money printed on directives of central bank and that money is not backed by any economic activity or gold reserves hata sente nizo zagira mu saturation because of the interest of the central bank so central bank neteka kuronda tool yarakoze kusha and taxation is one of the tools that control inflation nebasa kuronda tool yone yarakoze okuzitwihamo and in this case I think the government now has taken a decision ninga government shaziremu kukoresa taxation ninga mushoro it's twini ni consumer protection kimanyisa abari kutureba ngo iwe orukwasa amajuta iwe orukurya mugati iwe orukugura nyama orukunywa soda orukunywa bia government ne kuyambeta kurango kiwashashura cyine kiwatunga kandi azashemeye kushashura nizo washashura habwa cyero kuza kahunga ka kilo 45 konka kahandikira hamwe kunyatano who is responsible habwa cyero gura simiti yandikiro kira 5 konka waza kujipimo ukashanga kira 5 bikireto ki habwa cyero gura yama iri kurebeka cyo kushonga nibaji bagiraho ukashanga inebiro bino Bright so point wa raising a mushonga ya central bank yes and apparently uko zinzoreka ngo Bank of Uganda yitano nemwe omuzenzi ukora kurunje munonga na munonga mu managing inflation. Yes. You agree with me? Bayone bakora kurunje munonga. Yes, that's why I said they know that they printed money which is not backed by any economic activity. So they are trying to get it off the market. So baka printing sente omukaruru hadi washanga abantu bari yawo bastamaka kuzinira we bari kujya mutore miliyoni hadi niba bakora ki waba you have spent money but that money is not backed by any economic activity washashore sente kugese washashora zone tizine ekintu cyona ekiwashashura echo reno speculating I am not speculating abantu bona speculating after all speculation abantu bona bakoze sempiha omubururu ezo sente zibabire bine atike sente wizi wakoze so mukaruru ningege zipate yawe yakoze ise tine mwabire muzire ati nyowe sente nakoze so mukaruru kanya kazo mufinka nari garoni ya mili because finkereho ni manywa nari garoni ya mili bishatu tinga babehera bashimanye nkanye esente zinabeshe megura mu kitaka that is
an economic activity ni ngambira esente zinabeshe meguramu kombe kamu nka hotel nazi habantu nazi pangise bidongo zasibanizi byazo byeshongora nazo makarisa rumbakereziya nazirake natayo na runde motoka nunji zo kutambura mu na shishura zara wese zabana nateze bishani naza ama radio ativeji yenyini nkabato hobusente hariho ikirango kirigwe bikono ku so nabwejo I spent money but I was spending money on non-economic activities. Why is it? Hey, political activities are not economic. Hat Uganda ni cyo kushanyira politician umuntu w'ubutegetsi naryo mugiga mu gushira urukora umuntu ayireduka ariko bikona no shaka naje ati MP ekigwerere kimwe because MP akabe nazo babashubuzi babone bampana kasenti MP kana itabatuze bamukora fundraising yo koro umurgano yo koro tindo aba industries abakora ama factory wakati no shango aba factory ni birikiro wa MP ngo abayambi habo kuba MP aine platform yo kuzom parliament akagusiza factory zone MP na emera areta ikirogoza kitari backed by any evidence atireta for parliament factory kibiri zigwa ko politics but discussing about debating so MP akaba atakwikirizwa ku discussing ya business business iri kweza abantu igane mirimo business iri kweza umushoro gwa 50 billion MP dashime kugamba business why how akashate abarabaga amateka agari kutwara business registration is a fundamental role of a member of parliament. That's right. Konka kandi when you register ngo muntu yaresa bamukome tokabona ni ndeso kankwata yuri MP kuba ni wakozirite no yuko korogwawe hari abandi bintu abandi watagiriza so hari abandi bintu bushobozi bwo gushanga ni ndeza bakankwata so iwe MP tahamateka akakufuta ko UNBS hereza sente ziri kumara UNBS bajira laboratoire ziri kumara bajira abakozi bari kumara bajira motoka ziri kumara hatoleke UNBS kuri umwe mugwayo kuko twari tunyire kwe kwatiramo otunyona otunazo mu supermarket otunashanga mecho kunywa kineki otikijya mutindo uri member parliament had first of all no basa kuretera abantu batekate ngo kugamba namazima but where there's hakuba haruho gap tashime kujigamba there must be a petition backed by evidence member parliament ushobora kugambira dogambirero hako member parliament cyo kurebera by the way in hierarchy member parliament n'umuntu mukuru so tashime kuba nagambirero tu tashime kuba nakwata umushoro akaguta kintu atamanyire implications zo mushorogo abantu bebaburisho because wakwata umushoro akaguta amajuta ni kibanji manyisa nguburi kintu cyona cyaza kutemba including school fees abazere barabwa school fees watembesa amajuta abana tubakahumurukire ninga never costa shomero nkenku never costa shomero na burizo babana bona baza shomero using vehicles burizo ntuhinga nitwenda kutwara bitoshe bitu kubyisingiro okubitwara Kampala ntukoza amajuta nijamaza ngo watembesa amajuta no watembesa kitoche Honorable Bright okwiha urutaro rubarukaho agana mahanga twahurira ururengo rubashikire omukuremererwa habwe nshonga y'amajuta shouldn't you credit the government yitu ya Uganda abo kugira ngo in a way ekibanjire w'abantu embera tekabire mbiko kwebira handi manya tiyo mukoro statistics konka erizoba turutugamba murongo gw'amajuta Uganda ni miliyoni mukaga n'imitwaro 10 y'amajuta agar kutaho mwihanga nota gitukunywa agar kutaho mwihanga burizo no we consume 6.1 million liters of fuel every day konka emeri nereta 5 million liters emeri
nikimaza ngutushimira kwa twetaga emeri nkibiri emeri ngazingaye nkibiri hati mukimanya ngo Uganda is a landlocked country twika ahanyanja ya mane bari kweta ocean ninga sea tutujini so nicho twira amashuta gitu Kenya. I had nyonka ampandikire omahurire na television kezi ndi kugira mu government eyigura umuhanda gwa Kongo tugume turabe Kongo tuze ha Atlantic Ocean nayo tuhikeyo tuye y'amajuta tukurabira Kongo tutakurabira Kenya honga because Kenya barara kubi kandi batustepinjira hapo buryo bwo kuretwa na nkeji Tanzania hati kashimanye byora doda azone attempt haro no muhando gundi manye abo no muhando kuraba Sudan, Southern Sudan, ukaraba Sudan, ukaraba Djibouti, ukomeza mo kaza Somalia, ukaza hanyanja nabo kareta mizi bambo kareta majuta. So government erike kuzayika yetindira rock no creating avenues nkamushanju esto akupata kutungira mu ebintu biturkwetaga in case of anything mweshi Kenya kuyakwe cyanga turara kwe mweshi Kenya kuyakwe cyanga na Tanzania zikiye cyanga umuntu gumwe turara kwe ojuke ngo from Kampala kurga mu Uganda okuza Dar es Salaam ni hare munonga kukira mu Mombasa mwe nangwa cyeme kukoresha urugendo rwa hare kandi arogwa hihi kandi twarabaha Kongo ni hi munonga Kongo kurabaha nushaturoti ozanyaje Atlantic Ocean konge ngudo nimbi hatu norabera mu za Brazil hatu watoraha nono kwata za Brazil mweno Asian countries including China batoraha no jikashuba utakahikire kukira kutora so abwaje government shimije kuteka amagara kuboneka so ninje ka government etamani ukwigura imihande ejo yakufata kutuconnectinga hanyanja empango ezinsi yonto waza ko kwaseho kataho w'ikigambo cyakirire kikanasha neza ngo mushayishatu izimo bazigwera izuba nyina ngutumure ukashiye kuturagaruke ikiganiro citu pick it from there tugende omisho mjenyi wanje ni Mohamed Bright muhumuzanyi wende Bobs kada baho tuzagaruka utakaruka. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Program neshonga izoba hano hari TV West kandi nehinda yebare munonga aho rino turebera hona twenda kusima kandi no kwendeza birungi tugeza kureba aha by'urutaro rundi gendo misho na effect biro mu economy yitu nashi binta sabitu nkihanga ahabwa urutaro ngashi utatebekana ukwese mu gendo misho umucanga ecabo harabu ngasho Middle East aho ihanga ya Iran na nihanga ya America bakwise batwirendo barwana
na nabwambire ngo latest information kugira ngo bicirize kugira ngo babatireho ceasefire ngasha kwemereza mu kurwana kuko ceasefire gina ikine bizibu byamani abo kuba kandi the latest point of contention no kugira ngo nareba nabagira ngo Lebanon is part of that deal kandi America yagira ngo ngaha Israel nenda kurumba Lebanon actually yabarumbere Iran ryo necwero bwanga negira ngo kumara abarumbe we also going to do something so a deal nayo mbwene kijyaho teka hamere it's very fragile embera nukweri etyo in fact Iran yagira ngo na namato agariyo negaraba a Strait of Hormuz gatine permission ngashigatine urusa ubundi kabe warontekateka ngo bayemereza mu okurwana emereza zagaruka zirabe honka butosha but that's not the case abo kuba Iran yagira ngo emereza rukurabaho zitine permission they risk being hit basa kutero so twantugamba bintu biri serious kana nabo kugira ngo tureba economy zazobona zimwe zijene ziteganisibwa abwensho ngeje tureba ihanganye tegeye Uganda turkureba government ekakora ekakoze ki na munonga okuruga umuntu yanatwereza ibitisebi someone who is a politician but also a businessman and a Ugandan at that Uganda who contributes to national development umushubuzi kandi umucencuzi w'enshonga a bright muhumuza tukuza kuzumuka humuro w'abantu tushobora ahanshonga za economy zitarizwe nazumwe turukureba Uganda is a landlocked country yes so therefore government n'abaryo mugwebembeze muto buryo mwigure mihanda minji yakwaza connectinga Uganda ahamizi against yona because ahamizi against yona niko gari kutuhereza access to international economy akatokuma oryaho kongo oyisibiri no munja ukonga tina chitwarebire uburyo no butebwa ko government in that line number 2 government yakora nshobi ukora strategy bakweta ngo bubu buy Uganda build Uganda because gukora abino jangu buy Uganda build Uganda hat kind of you will know that export promotion nebasa kutuyambaho ukwingurizinga intasa yihanga hati no ngamba cy'imishoro hatwotine intasa yihanga iri kurugahiro turukubaza kutungura economy yawe ngo nabantu bashemerero therefore no that could depend ngira mishoro yonga all the time you want milk Uganda is using tax as a tool of milk bright enough so no ziza kumanyisa ngo entebe kanisa ya government kugira ngo reka abantu abariyo makorero abeno bashoza products bakazita aha Uganda government kozere kugira ngo ebatangire competition unfair y'abantu abakuruga hero ya products kuruga hero is that bad no reba manya tine kiba kweta economic integration twine for example East African community turi kubaza kubandi mukago niwe kunka buryo mwana ateye ko kweye iburo cyangwa barakora mu Uganda turamo ngo babigura aba Uganda babigura tuko buy Uganda build Uganda do you know what it means? It means that you are discouraging imports but I'm also encouraging exports kwa bokuba akashi noreba when you say buy Uganda build Uganda there is no any other country that is going to buy your product because you are saying ngwe bindi bitisha already but now if you are stopping products zitu tuntuzuguza here umanya that one can be done but without insisting on buy Uganda build Uganda as a strategy hati twine export promotion strategy ntyo kutura twine export promotion strategy it is an indirect way of saying buy Uganda build Uganda because buy Uganda build Uganda is trivial it is something very small ni kibaza kuturetera amahanga gatwangira busha kandi export promotion strategy ni kimasa noza kuyamba abantu baburijo bahinge bakore agro processing processes bongeremo umushonje umuhinga then bakora na factory ebarakore babe exporting aheru tutunge money in terms of foreign currencies yes now hati why not buy Uganda build Uganda nikibaza nori ko watahesharo wadan abantu bawe bagure bya Uganda babikora mu Uganda byo bagura nikibaza ngo umuceri ukuruga Tanzania to kugwenda nikibaza ngo umuceri ukuruga Pakistan to kugwenda konki iwe none ngo tware shukari iwe none ngo tware yo amashanyarazi
iwe noenda ngo exporting yamizi Bright. so hati Bright, I'm sure you have traveled. It becomes a contradiction. Ojiro mahangaga. Hini hanga aho bataku encouraginga abantu babo okubanza through export promotion board. Through export promotion strategy. Import substitution. You can say, okay, import substitution strategy. Because import substitution strategy ni chibaisa export promotion. Hatu abagachini bakorese bigambo bikushana konka bakakoresa language. So problem one wording. Yes. Because when buy Uganda bubu, buy Uganda bubu Uganda chibaisa wa bamwenu komukaza shugo wenga. Kali to tukawa komukaza shugo wenga bokwa we are a landlocked country. That's the point I'm trying to put across. So mukama wanje ninyenda kubagambira abari kutureba. Ngwa amajuta abari kugongeza ni bakore shopping. Nani ngamba point yanjye wanshana ntakajerize kugira ngo ikizibu cya Uganda titune consumer protection kugira ngo government ne basa kwanje rosinje bibiri niwe kushobora amajuta yongezo rushanjo kandi government kubaza kumbuza bwashana yongezo rushanjo hata ekintecho abantu bingi nibakigoberamo konka bakwiba abanya Uganda government yanjye rosinje bibiri ya justification nabwo akibanyongezo mushoro nange nakwira justification habwa kina bintu tekateka government ne kongera umushoro amajuta why habokuba amajuta n'akoresebwa abantu bingi tukagisindeza abantu zo bururu zitari backed by any economic activity icyo nashobora zitari backed by any gold reserves twagisende uzaho ushanga abantu bakera mu trading center n'abatero bugoma we bari kuje babagura za t-shirt zabusha babahereza amarwa gabusha sente tubahereza because you are also yes no problem tonka tubahereza haza hata sente zitagaruka mu economy nco bano gambara Bank of Uganda inakati mu controlling inflation because sente zo bazereka zikaguma mu bantu batazireyo in a form of taxes or increase in prices ni kibaje mahisa ngo nikiza kuletera inflation yaguma yahigura umunombo hati ni shaba government kera yongezo umushoro aha mugati tumenye price yo mugati ni zingahe icyo kintu kibari mu Uganda habwaci buri muntu naguzo kwiye na petrol station no mutawo no za share ne kuzo kwayo totoro ne kuzo kwayo rubizi ne kuzo hati habwaci buri kintu ni baguzo kwabo taro control measure taro kitongore kitubasa kumanya ngwe kintu ni controllinga prices z'ibintu kandi fuel is an essential product, is an essential commodity nimbia amajuta n'ikintu kiri essential hati buri village ine piki ine cyaro bambe ine motoka buri cyaro kine motoka kindiki so amajuta n'ikintu kiri essential mununga ambulance zitu nizikoresa amajuta so buri kintu zegenerator n'ibindi mwene nani mbeshengereza government muteho eba kweta price ceiling ni cyo kimeza ngo umuntu yabana aguza atashime kurenza ahana kandi eco mutakakiteka amajuta gonga school fees habwaje umuntu ashime kushashura miliyoni 3 mazima umwana wa primary ngo na boarding habwaje umuntu ashime kushashura miliyoni 3 ngo ni secondary ya government habwaje umuzira ashime kushashura miliyoni 2 necweka ngo za semester mwa university why government where are you abwaje mutari kwija mukataho Janet Museveni first lady akahanike cyandiko kiri kugira ngo hatakagira school fees director w'ishobora ryo washaka kuza school fees kongo okashongo yakoza katomu mpazi kuyahari y'ipapuro abantu bona bakungisa tinga uragayo DEO ninga RDC na rwo nabagira tabwa kiri mu school fees why because obuciko bwe nibwemerera bonje school fees waba buza bwakimwe school fees ngo buhunga bukatemba kuba gashobo hungo bubeni bushumire kamutashaziro ebitoke kandi babitembe bigure mitwara 3 mukatembesa kuba kubishara babitankumisha tu kamutakushumya school fees so ebi bintu hashibe kuba mu standardization of those prices. Honorable Bright nyuma bazo I think it's yesterday aboro baju
orukwabura government aba opposition tukozere cyo kweta alternative yes mushobozi turukweta alternative budget estimates zanyu zimukureba ngo zibasa kwera ihanga kandi omukwanjura kwanyu actually I saw 56% ubucwe katana mukaga harigana ubwa budget alternative yanyu mutekateka ngo bukabe no buzaha kushura ibanja rya Uganda. Help us understand mubene murebachi hati itwekaba national unity platform imukaba opposition itwekaba national unity platform kandi kaba kwemembera opposition mu Uganda wacherewe imukaba opposition yes niteka ngo government hari ibintu bikuru ebyeri kwimamisho hari munko mushoro ogwa mwonyo niteka ngo mwonyo mutakaba atakuto mushoro itwo shukari giteho mushoro shukari giteho mushoro amarwa gatoho mushoro perfume giteho mushoro za soda biteho mushoro konka omwonyo esabuni kushanganiza umushoro ito ni kitu sasa tu amarwaro aga government tegaru mbazi na nkuru yakuberimu ni miki n'abakozi ni bace hato munda korirwaro bamutaho umushoro kuba kuto umushoro iwe wija kucebeza omushijo gonka doctor aragira ngo kucebere ibintu mushanjo why na nangwa bone sede omukucebera doctor wana na yakurebere ngo urire umushijo konka atiba mucebere ziku atiba mucebere kine atiba mucebere sigo atiba mucebere ki ato shanga bakucebera leta biri yo kucebera yonka emitwara abirina gumwe oje ushobora kumushijo why abo kwana nese zobushoro sigavumete ya mutiro tu nabone kabitemere munywani wanje akatwara umutumo mwirwaro ari ku checking irwaro umuntu akafire aine ekiba kweta death certificate y'umuntu ogo yamutwara mwirwaro erindi yaje to muntu wanje ari kumunyambi doctor yamukwata hot atikachateza atikatumye kitana cyawe naho yamutaye chupa yamutaye chupa yamuha embazi hati mu biro bishatu atutsasire atamwamagara twagezaho gaba doctor ko kajyarema ngo hati biru shase miliyoni 3 shanje twara umuntu wawe omuntu ayebuza tukwera ko mutwenga abantu ato umuntu wanye nkamureta firi hatabwe hakiri mwene kujye ya leta de certificate wanye ndeza in other words atwa umuntu yarwa accident nuba ko barango ya firi bo mu rufaringa mutwara handi. So government a cabinet protecting amarwaro. That's the point I'm trying to make. Amizi gakabe gatako mushoro. Koga wale babiri yawe hari cyo 18% VAT. Amizi ko kunywa. Iwe kukura bakaja ngo water is life. How do you tax life? Hati echo nachirgo. Konka rebinde bintu bikuru ebisheme kwa nibizo mu budget. For example, nkapadizi zo mwana wo mukici. Gukora bano shomano mwana wo mukici kara yasho yarwo mu shomero abwa padizi bo kuchima gukina makuru. Hari bikutyasa. Ngukombekera abapolisi zo kuraramo. Nyoni kinshasha nyowe. Abapolisi kuchangane barara umburo bujwa wika umbaraks buriya. Namwe ko nyoni meye kacebeze ninga abatarukana. Nibwe kabanje cyo kushenya. Abo kuba bakabe binesente abantu abakora heru batukumire bakabe binesente zo kubumbekera amaju ati umuriye budget yanyu akabe arme atano na mukaga harigana okushashura ibanja ibindi teenage how manya rational inshoboka kuba kubanorya amabasha gabantu lokale tugamba domestic borrowing. Okay, domestic borrowing. Domestic borrowing one twaise miliyoni kamukaga ntwehora sente ntwika siringi amanga hero nigasitama nigeza ngo batsu sasira nigira ngo hatu nababa tutasiri twikira siringi nico kurebera government hati ne yuguza lokale nezo mustari big okamusore to mention banks konkaneza omuroko banks zitu zaburijo. For example, I know for the fact that Stanbic Big Bank and Standard Chartered Bank ni baguza government said that one I know hati through domestic borrowing approach hati nija kweguza sente nyoni bright muhumuza ninga ni benoni wakanu nyine hardware yanje ari chihi hati nigenda kugira ki kweguza sente mu Central Bank ni nashanga mo na government stamina ne kweguza sente nibaza nyowe ninga nibaza government tu
twabana tugambira government ngo eragire Centenary Bank ninga ene bank ene commercial bank etusharamba go government neba timid neberi etine moral authority yo kugambira ene nibenda kwita others have run mad ndebere omwana ogugo musho urundira ishomero akita mu abana bana 4 mwaba muta chondurize New Vision ekakora research mu miliyoni 10 mukagaza abanya Uganda nabagwira ukagire research ejo beino kizibucho tubagwira unagamba wenka nawa natera umungaro wenka atine umuntu uri kweta naba navuga arenga hari kuza bino buremezi bwo mitwe bino bwo sabe kibaza ngwiba kore binyi nawe takubimanya most of the times baba out of bwino ushanga bargo mu mbera y'umuti causes bakasitamu New Vision kazandika causes psychosocial and economic problems government yabe taruje kachendeza school fees ekachicontrolling no kwatekene kwa kachicontrolling ekarete mbaza marwaro ninge kareta insurance scheme ekagira ngo tukabaka Rwanda tuje ngo baraguriza bushi konka buri muntu nagira ke yatayo kace turundanesha hemwe tubati bakweta insurance oshanga buri family iri kuma ngo barwara umuntu wabo nazo mwirwaro bamuragurira konka bazarwedi ngo kura kuzana kwabusha wazo mwirwaro oshanga kujya kushashura nimba zitayo baba ta control ije bintebyo bibiri ekindi kimeni nyenda budget mu kizimu okushanga ngo nkabashomesa bitu especially aba primary tibine oburaro omushomesa taine transport bakumumukashesha no expecting ngo umushomesa asheme kandi umushomesa takushomesa ariko rwo wabo muka nibakwiye ko mugomborora B bafite ko umugomborora X hati rero rwo wabo mukasheshe oje kushomesa umugomboro ndijo kandi bashangesha ibiro bwa kire ishomero nuwika hota nkabana bagambira nti abantu abakurira ngo imishahara nyo aya munote man of salaries nkabana agize nti what ekikwaza kutuyamba niki no kuta abakozi bitu bakatunga nani monetary benefits amajgo kurara mu food cyamushana n'ikindi kikuru mu gushanga umuntu ariko na nashobeza niza kujya cyamushana ukwatirwaho abana babo ukwatirwaho abana babo bakashomera busha n'ikindi cyihano gushanga no shomesa ngo mwana wote yahumuruka wa musigomuka iwaza kushomesa mu shomero nindi because one of them twaruma ku 50 kwezi toka batakumbia ngo noshashurira abana bawe bana umusekendwe toka basa sanuje kafuna ndingo guzi ejo ngero uje bitaro kikubasika hada yebuze you a teacher but your kids can't go to school because of school fees. Unfortunately you are a director or nurse no ko mu bawo ya government ko kanyo ko yarwara tokamura gurisa kagamba ko kamuheru akagamba kanje kamuheru no kugira ngo bantumwe abari mu bwebembezi muturikize okazo mu bwebembezi okwebembera abantu ngo bahindure obihumu omu A obateko mu B mweno obatembese kirasi batadabura ababebetine mbazi bagitunge ababire batine marwaro bagatunge ababatine mirimo bagitunge ebe y'amashanyarazi muri cendeze abo kwa umeme hate tukajibinga yagenda tshimekwa turebe ebe y'amashanyarazi kushuma nabatine mizgo kumwa bagatunge embura bure zishomere busha kureba mu Uganda tutine rehabilitation centers zabana ba street kids by bo aba bana ababire baryangudo ugumoye buze kubari kura nabone bamara bakura babakazi bakuru babashaba bakuru toine record yabo ngo bamanya nakuvugana ni umushero kuvugana 30 cent ndete cent shiwazi mbikisa mpe cent zaja so niyenda kubakumanyisa ngwabembeze mukore bintu ebikuza kubata mekitirisa ebikuza kubayamanye omuntu yakuvugana umwe kare kwabo bugana kazora ubugana matembe ubugana bakategaya ubugana bamushega ukubugana ba kinyata kana rwaza kikizokwe ba mondo kagonyera ukubugana ba professor Apollos ba ukubugana ba Bright ko gatwo kubugana umuntu uri MP ya MP hopeful wamuye twonare akwatamu tuyoka so mwezi na uwe kana na irangu twonare akire kitu kawayo nyenda kusibyo watandika gutereza ka chance ko kwijaha ebitwagamba abantu ebitabashemeza mutusasire kandi byabashemeza mutusimire yo n'ubwenge bw'Rwanda batugambara
abantu batureba bari kutukunda ntubakunda banywani wa bakanungu kanungu ari umwana wa Chihino mweta Benoni kanatuya no mucyaro narongo nabandi abashubuza umutawu numbarara mwebare kutukunda mukama abampero mugisha. That's right. Mwebare munonga ntenda kubasima habo kutureba kandi nano kwiyusa ngo ubundi kikabire kikuru kurebeka ngo aha sente zo no spend wisely akasente utakafa kare ku radio takayatagure sente umubironke biturumu abo kuba economists ndaba projecting ngo biro kwijaho mishano basakuja kora byaje kubyagumaho given what is happening kitwarebere so akasente kawe be very smart with your money utakafa kare ku radio account kache kashe account kache ati noreba ba MPs nimba shaba mugaruke nyuma mustamena ma district ganyu nkoze research nashaka ngo ba MPs nibapinge chiko za districts bapinge chiko za cities abaza haze ebitekateko kina yimuragiye baza kubegesa ejo kutwara mu parliament cyankwanze mbakorwa ba para cyankwaze yo kureba nareba shortage time table yabo ejo tikirimo so cyo mucomera ati go kaharwe cyo kugira ngo hatiro cyankwaze batiroti kaharwe cyo kugira ngo haruwa opposition orijo kureta paper okuworeka how important opposition is in the politics of a country mbanyana bo ejo kwatachiga ate cyo noreba ngo buri muntu wena kabe nachetegereza ko kano hatu indaka twende ngo understanding is not comparison what I am saying MP ahori orge ko stamana na kasana zibawe especially member of parliament witu ambarase south gumozo mukanso stamana kachebe mare kurunji bye bye